Poljska, Makedonija 29-30, pobjeda Makedonaca, Njemačka, Alžir, gusto, nije baš bilo, jel da? Zadnji put je bilo ipak teže Njemcima do pobjede, ali dobro, Alžirci nisu tako jaki protivnik. Rusija, Tunis 36-31, Vlado, Rusija, Tunis. Rusija, Tunis ok, nego ovo, Poljska, Makedonija, to je zaista jedan dobar rezultat Makedonaca. Izbacili su Island u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Imaju jednog fenomenalnog Kiru Lazarova, ali očito imaju i drugih igrača. Očito igraju dobre formi, jer i jučerašnja utakmica je pokazala da mogu zaista otići za svoje mogućnosti daleko. Da, Lazarov je postigao 13 pogodaka, Bjelecki 7, Lijevski isto 7. Nisu ni oni slučajno na ovom svjetskom prvenstvu. U kvalifikacijama su izbacili Island koji je olimpijski to prvak, tako da posjeduju sigurno kvalitetu i evo napravili su za mene iznenađenje s obzirom da su Poljaci aktualni svjetski to prvaci. Jedna prava predivna pjesma za sve nas. Makedonija! Svojom zemlja ta, očarala srca sva.